Orea wacwaga itikia obunge mara kithurano ni kithirwo Hassan Kithinji na cokeretie nkatho thirikari nene nontu wa gwitikiria kiwango kia junior secondary kuthii na mbere kiri skulu cia primary iria murutwa arari ati kuthama kiri skulu ingi taburia kwari gwikarikia au mbere akiuragia thirikari herekererie mbeca cia iria igaukiria kithomo giki Martin Mugambi na ndeto tariria kinenkanira mathanduku kiri arito barabaruthite bwega na nkinya barabarikirie kira chikia binana kiri chukuria gutinda yagia nkanja wandia mitheru kiri gicigo mbunge kia Mara muringicia cha kiri gicigo mbunge gikia Hassan Kithinji na kumetie thirikari ya ndagitari William Ruto nontu bakugwa kiriro gia aciari kwa gwithanduku nitakanyomba ka mwana karia ija kaiga karamu akaiga mulangeti akaiga twa mutu tungi nikendo na environment mwana kuthoma akiguja ni mweganire na ni ndonire project yu ni mbega nontu ni kureta wendo nginyagi ana bakaja kwana bena ni bagutedwa Hassan orano agwe mukareri igite wa KPCU enjero augite ibwega guthirikari yetigerie ana barabarikirie grade 6 ikuthungira kiri junior secondary chukuru wa ira bathomagira na onto bonge ninkiuga no kana kiwe ni thank you ni thirikari nontu bwa kwigua kiriro kia ajiari na community leaders twabera na barabara libako di junior secondary ni banengerwa na uruntu ni ana banini tibanengerwe miaka wira tu balo magira nikenda tumba kumamenta na nikauti tikalisi ana beba nini muno tu ba expose kiongera ugite arimu wana bwendeka bakabiri ana nkinya aciari baba mbere ya thirikari ireta chiringi ngiri 15 ira cieriritwe nontu bwana baba arimu edi teachers bageri wekira BD kuthingatia mbeca yu nontu nikajira twikira located na arimu beje ni bena lot of transparency thaino ni gwiciria bururi ni kwenda utongoria we na welu beje bagwekirio twagwata nikendo na management ya skulu pero be amwe baba kaura decision mbeca ino jieja 15,000 ni baba ka benefit na ibo bateka benefit nontu tinde tutegane ne guku kwibo bena dina kibabange na kwibonga yaterete kibabange kogure tugwa eune party ni gitikira school management na arimu kirikiria uritie nkinya atongoria barabangi na barabe na mibuko emeritarito kwibumeria na gutetheria na baraba kuthungira form 1 kagita ka na mono ana baraba umite michieta kwibumba kogu ni nkwetu gwathane tinde tumenya tiga nontu ana baba twanenkira kwina bangi benau na kwina baba vulnerable kwina baba tikaomba ku disku batino nambi twekande tunatongoria tukinaniria ningwisiria untu wetu kwabua na kwenda kwina welu kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.